Enggak kawat. Masa kawat? Ibu tuh lalu. Ada berbaju sumur orang. Jangan lupa anda tahu. Baka jelas kita ada toko. Ho satu nama orang tetap nama SD. Ayo, habis nanti di kamar salon PT kau. Sudah mangilu berfoto. Jalo horonya nahar uang foto. Dawat tudang boy. Adik bohai jalo ho 2000 sali berfoto. Uang gak mau toilet. Oma. Balai. Di simaho. Di simaho nang menyimak. Perlu simak kok. Dia usah kau maju. Sonari. Nangis. Halo. Seandainya. Halo. Dilian Pak Ipin di matu kita 10 miliar. 10 miliar. Tahu lo? Tu dia lo menemui. Oh Tonion. Do apa nama mikir 10 miliar perang itu toh? Awan nomor dilihat Pak Ipin di 10 miliar. Halo. Pak Enok kumanus ada perkebunan. Bisa ada perkebunan. Pak Ino sayur mayur. Sayur mayur. Contohnya, kalau dapat noni, terus Pak Enok kumangingit kumas sudah. Ngingin ikan tonon. Mas sudah. Bapak Enok kuman noni si sayur pakis. Sayur pakis. Buncis. Sambil petani daun ini. Ngingin dong, mas sudah. Bapak Enok kuman non ekspor impor. Inggris. Perancis. Jadi mau larung mau muru kau, sopak muru kau. Itu jual mah. Babis. Baik mah. Jadi ho, mau lihat Pak Ipin itu sadia. Mau lawan tuh. Apa nomu? Ibu tuh horo. Horo kumahor pu seribu. Horo pu seribu. Baik. Ini nama Pak Enok horo mi. Baik bungi sayur mi. Hai. Kata yo. Pak Enok mah horo mi. Di samping mi sayur hi. Baik lo. Badai gini nama sayur hi. Bapak pindah sayur mi itu saya bagi bang. Nggak mau. Ayah lu berjual lu mampai sayur. Lo. Ayah dangok lo. Bahan dangok ku jadi mau irutan lo bah. Bahasa dok. Utang mabah pindah sayur mi baik tu wahani. Dam. Ayo masak kamar beli. Odang jelas. Wah. Odang jelas. Orang jelas. Bahare murang jelas. Neng degi hormomi ini mu sayur hi. Bapak pindah sayur mi. Hormomi bapak pindah. Sojo. Ahro neng ide sayur muro. Sayur hu. Buah malu bebe mi ide. Buah apa dah sayur mi. Berbeda. Dia lah dia harus berbeda kamu. Bah. Udah kon neng mabaik hor puau di samping sayurna. Kalau lihat Pak Effendi na. Boleh lihat Pak Effendi. Lo. Ilihat do. Bah. Ate. Ini lo sayur mi. Saya lihat tuh bebek. Oh ini hormomi. Barang lihat dulu. Alang mati ni horboy. Lima. Saya berbeda itu kamu yang anak-anak. Soalnya amat toh. Wow. Para anak tong berbeda itu ide unta. Ibu toh kamu rupa. Para roa tuson. Lumu kido roh aku sebut. Semua aku dan Nizol malumun. Udah lumu dak kalakon. Ibu toh kamu udah lumun. Mati aduhurku. Besok mikir lu ala kodang adur si tohoro. Bawa macam bawa. Natori sana butuh orang dur 500.000. Air kambing. Ini pasar tuh horok kumse. Ngama lole merkukuina. Kurkuk nenek. Bagus tuh hormat tuh empat sabasa. Utur mah 500. Itu rubah meter ras ni jauhkin. Dia bagi saya ikuti. Saya ini ke saya bertigi. Nama kuling. Lat saya makuling kon nasi dede Barso go ubah masai. Saya ini ikuti. Toh kolam nasi. Bah. Sampai sebulan. Aku nggak sogo beraku. Aduh si rewut don nawa. Tubuh masa terason. Itu rumah ini kamar mbak diusak kotor sih. Mari di mapar ni saya itu makuling baru. Kurku. Sebab itu tulang. Aku ini memang layak do sisi atau nih. Alai di hamu amang do inang. Anggota ringot tu persoalan di hutan. Jadi arung masare ini berusi bulut. Kami? Unak boleh tarik ku diri masing-masing. Kamu ngapar kota kamu. Jadi Roma berusi bulut non. Edah.
Ay matsay jago hiya do ber korbo mi mga lukuin na ibot hamur mga luku. Olo. Membaca sawah. Membaca. Olo. Ima bahasa Inggris na. Ay buhare beko asa hojo horbomi inna. Mah kuradi eda inna. Buhabe nokku. Olo. Api son inna. Tu dia bae no api soni tu hurni horboy. Asal lari. Asal lari to. Jadi praktek koni natoma itu rilai sama tu hurni horboy. Ay tur marlojong matto. Lari korboy. Gua mari ketima. Jadi Roma musa itu non inna ma. Eda ega bisa terlubak kudu horboy. Dari natai korboy. Baharu bae nokko sabu terlubak ku apik soni do tong. Tu dia bae non eda tu hurni. Jadi itu rusoni na tahu do nasihat nai. Ada yang gado rai do rohana. Idais. Gabe kojo main natai si korboy. Gabe tinggal main. Batin dia korboy. Ima. Jangan saya buat orang dulu. Ayaw. Eke, mate-mate nion, pamate permiki. Oda, isiru pe. Ayaw boy. Mate mo si, pamate tu luar. Asa makatayaw son. Selai mate kon ho mate. Baik. Ayaw boy dulu bigi biang makatai. Oh, lo to hotok, set tapi to pinay. Hele biang. Oh, dah kabe. Tulang mo daw, unang kalapar-lawak, gabi lomo-lomo. Aku tenang. Aku tenang. Ini memang. Apalah tulang kon? Ito. Berbeda ya mau sama mati ya. Ayang goho mate sorong na rugi. Ito. Ay tolu dada na gison. Iyo. Roma jo. Tolu badak na gison. Tolu na siya kangan. Si Baima ada rak si Beli harau bison masonon. Tulong na siya kakan. Olo. Alam mo ha? Ay tolu inong nga. Oy. Jadi so kursi Hamson. Sama kelawat di natoy. Toruson. Jayang gua, ondo kini biak ku siya nakadongan colma. Oy dulu bigi biang makatai. Anggoy yakit daw. Kahit nung bigi, makatai madua biang. Olo. Pero biang na sarun. Oy Jack. Si Jack. Udah harus na tersinggung gison. Oy Jack. Molo mata ita sugut. Haro bang idom walang om na. Olo. Wow, babiat na bang kumat. Iyo to Raja Hutan. Basa na biat. Lomo-lomonya doy pagtibyon. Jack o si Jackon. Inam si. Jack wow. Pang idom walang om wal maati ita sugut. Olo. Ang wow. Jol maran lang ako. Jol mayang lah. Jol man lang mo. Tabu karoy. Nalo ba ako dohoro. Karo te nang tabu. Memang. Si siato dotong biang mi. Alay huni majo tulang. Nai taringo tu tulang bonak kay taringo tu pidong. Jadi adong boho binidong aku sada namelihar pidong. Ditawar metok pidong tu pasar burung. Dang mung kitu pasar ikan. Iyalah kau pun. Ditawar me pidong on sungon baga suarana. Lagu na jago. Tangi. Sedia mau nina 10 juta. 10 juta. Nama lemari deh. Abang lo barede. Oke. Ditawar mo naik. Baga ibu lu baga sudik. Ibu Mo barede. Ibu lu baga. Baga Keriting. daon. Ai ribonnya tuh. Ngai ribonnya. Jadi serius inna 20 juta inna 20 juta. Ay torong masan naik musi. Ngapa lah marurus bebuk non. Pidongon. Dangarong be. Marurus. Habong kai be. Hola sa ponggol lain name. Jadi yang gue serius inna. Anggo 100 juta. Ay dia 100 juta niku. Ay mo haru piruk songonon. Mari de bisa boto ni. So hianang ko pala makuling. Bulu na perwa. Bulu na perwa. Unak salah ho. On malona dua marede ciptaan nyom may. Nasa maripulo. Jadi sorry loh. Saya on na tupurio. Ho la baga baju metor saya tupurio. Jatuh hari bersalah resdi ho tujolo ho. Marporo au. Taboro be marporo. Wamolo marpira. Jadi mulai rokon narong bersogok rupanya. Hamu wak kapar lawaki kasih gantang delay. Nah, hidok ko mamu sugu jadi binatang. Jadi harus panggil omong. Wah, apa? Harimau. Bocak
Dari daro. Pas dot. Gabi ba jak koy mo. Sana sang mo pera buat yang gai buat hamu do gabi ha pan ginokku. Gabi borgis. Lagi leng macita-cita ini. Dari buat hamu do. Asugari sok jallu nama ya. Ilapangan oh. Artis ini. Sebelum naik ke mana ngai sakya now. Hola silo namanya tuh son. Itu sok mau isi silo di pak naik. Baru nak kok mau tuh gijak tuh dugul naik itu. Marangin nangis jauh di sini. Nak kok mau saya tuh gijak di naik. So jauh terus. Memandang. Mana tak jauh sih. Orgis banget. Nak kok mau saya di naik. Dungi do honok ko ma disi di sombong maradia. Ay ba tahu na ro sorry. Ay kakatan lo ya tukon na runi. Abang, cita-cita mate permisa teh HP. Omare do ana molo hitan gitel. Ommai. Tidak. Saya rempung naneng mangodi iya. Arang rayutan ami. Ang na sok perlu sanggul. Wah, itu mah tutu otik, tutu. Ido, tahu majo. Tahu nenek budi, gabi hera bau kalpada. Unang murung ko ito. Memang ikon aron ko sasaran namin son. Ido. Torson. Jaram do ba di hutan ami. Olo. Goryo pungon oputarikat. Keren na yung putarikat ya. Cik, na jugulan no pungon. Olo. On nama jolma na beda na jugul si Asia Tenggara. Mana? Dia ama, baju pemardalan do pungon itu. Olo. Mardalan atau putih. Itu dia lompong di kubur. Olo. Juga bang. Sari-hari opong bang. Ya walle opong baru. Olo. Baru di Sumera. Olo. Marsabuk naik. Olo. Dalam musik. Pajupang musik. Barang berani biar mangetun. Olo. So naburana dapat kubasip. Na seorang do beben. Yang antoy ho ina. Besik beben sotong nyalak. Beben ti beben ni gini. Sirpa sala beben. Sirpa sala. Jibu tohoro. Opungo pun jugulo. Ya nomor 33. Markarese. Olo. Di Parapat. Lamat sumber sigaret. Opung, arong ke sigaret gebe. Arong apa arong? Sari opung. 10 itu. Ayar kama opung. Parka. 10 itu. Ila Indonesia 10 dua ron iku. Mula 10 dua pasar situ romo. Olo. Nah tutup opung nih. Alang masih rebu nih. Ila pop yang gue tutup 3.000 nih sob. Dia tayo jual tutup. Jadi Sony berapa? Alanya tarik di tulang deh masalah opung. Ini udah kiamat kata ayo. No mai budiani. Sorong be suara na be. Tencak tuh opung. Nani, ibu tuh opungku. Rap, era suara yang sama sih. Ayo, opungku na julu. Olo, mangalung udah deh. Aja itu dulu. Oh jago berarti. Jago. Ilang ko udah deh mabuk opungku. Granat. Olo. Ilang ko. Ini putih jauh. Ini opung jauh. Ayo tuh olo opung nanti. Pak itu cuma jauh. Ini opung putih jauh itu ringan. Terus barang mahu opung mi. Bahasa sarung. Barang jago opung mi budi. Baru pun jago opung. Bada saya opung. Alay ngay tari ko di horo masalah jago ni opung. Opung ko bisa goro. Kawin mo opung ko bulan opat. Olo. Itu tubuh mababak ko bulan pitu. Bayi. Ayo na ko ni opung ko. Bayi ma. Bayi na ito koro haroa. Nasa mo mo. Siri mo to horo. Tari waktu hojo, suatu ngolo ho saulat na manukun alamat tu parlapet dah. Bahasa angguau nga aga may lahim mau. bahasa milah. Husukum atau parlapet. Mau parlapet di huti do.
Ay dua di tangan na. Betul. Olo. Na baru. Ay dia do jamu ni amat si bolon. Si bolon dah dia. Si tua. Si tua. Non kamu tu kiri padahal. Oh, kirim. Oh, orang. Ay orang boleh dua tu. Satu saburim. Lo. Arong man non jembatan si tu kanan. Dungin non isi, sotong ilewat Tuhan buat dari memutar kamu. Dang boy sehali memutari, ikut 2 hari. Nih. Nah, jadi ini lu jamu nih, aing ngahon namar petori hubereng dugi. Saya inna. Ini lu jamu nih. Sonai. Aing si jamu nih niku loh. Dang depe. Son. Tupuri ba? Tupuri ni jabu iya maksudna to. Oh, dang pudi ni parlapeti. Jadi songo ni daw isi borong-borong. Iro kan? Manuro opus mau. Olo. Iro. Opus las kiri. Las kiri. Saya diupus. Ay nagalima ba ni na? Niku ay nalino sudiyo. Iro. Jadi sama Riro. Arang itu pas borong-borong. Arang arade. Oh. Adong tong mertu, ada itu tutup tong. Ditutup. Suatu arang bau kalpada hamuna. Olo. Wah, tujuh lo kamu. Orang saya itu budi, 7 lo kamu. Mate mitnaon, ojo tiup. Suatu kau pamate. Jadi arang si amata bertiga tiba-tiba. Oh, saya gudok tiba-tiba ini. Ciri khas itu Aron. Don. Aron kerajang nada bulu. Nakuk memang tu mobil Ailes. Ailes olo. Nakuk memang sejolo. Saya gud tiba-tiba mang. Saya gud tiba-tiba ina. Olo. Sampai saat di mana tu buri? Dang laku. Mengalu si bedang Arong. Wah, ngeri meto. Dari yulak di mana? Angkon. Kau balas dendam jatuh alakon. Olo. Yulak di mana? Masuk di mana? Tu mobil itu. Nakanik kamu sesip sonari ama josip ina. Berjalan di mana sesip? Usung nagabi borong sulit. Tiba-tiba inangin na. Tiba-tiba inangin. Alay sebelum turun kita. Wah, ay anggon tetak namay dehonong pula turia beolao. Ilo deh. Sahat tulujung ilogu meluku. Nama laguku. Lagu aho. Ilo. Arong boh ciptao sa lagu na berjudul Aha. Tat nari kami sinunga. Alay ko beren lagu gudang jol manang ini kailang ko tepay. Lagu baru lagu mo na. Baru to. Pwede ho majora sa tujuh rohita. Ay rak kola perlawa kau parente na tongaw na solak pura mo marente. Au perbed. Benaha. Tabel bed. Perpakat. Ido. Jadi, pwede ho maju sa lagu. Lagu bercerita tentang Aha. Iya. Ai di aha ho rope aha. Rak aha na ahai. I mana sotar aha ho na ho. Tiki aha ahai. Las wahamada aki asa ahama ahami. Da aha. Tung macai aha do aha. Asa ahama ahaki. Masai biao. Ala na gudang gube parente na. Sebenarnya lang ala na gudang. Nasuarong may baham mo. Bahasa yaha ho. Panila dilaw ko totoo. Bubar. Mau lihat ya?